Come on to Storyteller London. Halo. Halo. Kedua ka jeng update je ka apa kau jumpi. Wah, dah sah. Bar kelas det menta ke sini. Bar tak pim lek menta pizza duno baru ke pisah don hamba. Tele kamu sah. Kau ni rapi pi. Kamu lek bar ngan si pisah ye. Ni sah di bawah. Tayar apa nama pisah? Kau picu ai dong si Wivina em kan jumpi. Sah, apa sah? Kau kamu keluar. Tahu sah, kenal pra. Kenapa pra kebiang? Kebiang sah. Pen sepoi besar jam mobile jumpi. Seset yang ngatang numbar mo. Tahu sah. Oh, apa? Wei, Lai, Sao, San, Riu. Wei lai sao san reu kebiang. Kebiang sah. Toh ladat labian nadam. Tadi badar hajar ladi ban ai baisa ya pisah. Mam lele. Ah, sah. Ayo. Ini dah sokai. Halo, penkuliah lem pisah kan kah? Tak pareng. Belai. Oh, bisa jumpa ada transfer sanlak. Ngakem ai pisah ya no. Hah? Kumnom ta? Abang nak lak thom ta ta. Tangu manager bang. Bapa ni OTP ba dia CVV. Ta kumut plai. Hoi. Hah. Ta te la dei bej ba plai sa thom. Lah sa thok tharai. Hoi. Ka dei plai sa thom. Ini lagi penblok saya ATM card. Rong na. Mulai isu lagi penblok ATM card. Ta. Naik flash. Flash kum no gan. Kena perthem ta perthi thok sedata. Kira pla bakla ta pla lik ai ta. Nanti teh sendiri ke Malaysia, langsung dia senang. Ta. Kani ka long ka jing snang bala don menu pan yo CVV number jong ka ATM card jong phi la ni yo OTP phim dei ban ai